Tidur dalam keadaan perut kosong. Teknologi dipakai. Apa? Alarm. Becek kol telok malam. Otaba setengah telok. Otaba paling akhir setengah 4. Amunyi. Titit. Mungkin pertama rawan. Pate boleh. Titit. Jaga. Kurwa muni jaga saat tahajud. Matiin alarm. Biasa aja, biasa. Tidak kan? Latihan. Mari sini kak, kalau kuna titit. Pada boleh titit, jaga mas. Jaga. Titit lelah. Apa? Sudah tidak butuh alarm. Sudah. Kenapa? Karena tubuhnya sudah menjadi alarm. Nikah nih ya, kebir. Anika adorok dari biasa. Coba ambian. Pertama ala maksiat teringitek. Tuh syariah. Sini kemon pertama. Mon pahitam mo barem. Ni kemon pertama. Mari set nika alako kedua kali aki. Ada letak patela, tak betingitek. Alako kedua kali, patang ngitek sekali. 4 kali nyaman, 5 kali temu ba. Dadi mun le temu guru menikun sekalian, arule topo. Anapa mai bertemu dengan Allah? Mak dibongkar rahasianya. Abah mulai sadar melihat andi todus. Salah todus, abah li boleh ke Allah. Itu loh Allah. Monitorot, alaku maksiat itorot, laku maksiat itorot. Malah jon sehat, jon gagak. Kedua zaman nyamana istidraj. Apa istidraj? Solat pada ban sampai po belempo ku laku genge belia. Salah. Ngetek lah ngetek rumah ya opo iki pelengan aku ngetek bangocah ketipun apa yang ingin mulai temu ning itunya pada atau apa kula ku yung maki ning benyanore kapan Yaumal mahsyar orang benyaan todusan todus nih ubah gula tusan gula yumaki kalak onta pengajian lagari agam seragam agaria pun pengajian gula bang tatabang numpak pikap pagula woi yumakin musleria dia tusan kojok cermat biar kopi katon tak tak ngaji ke bapak antak kait